Kawai ka bus ka bakit ya bon ngut ki bar jella bat ka badon you register number AS25BC nreu ar saw nyo kala syabat no hakakti kisang bhalang ki balapan up shrip ha umran diary ha gajanmit jong ka sngi ublay ka nreu tarik unai wing ar hajar ar po ar ya katay ka bus lapan pai den no eka sya Assam de kisang bhalang lai thu uba patang marsing Presiden ka HNM Ribhoi District Katkum uba pateng marsing, Presiden ke HNM Ribhoi District ulaya tu, bagi sang bhalang naga district, tang mariyo jingtip ika jingkiw katay ka bos bala subajur, baka kit ikibar jela, kilapan upshrip no ha umran diary, bat hadin kata la IT syakipulin, bat klampen slam lapan pai din biang no yaki, namar babaro kimdon ikisakhi, ban pinshisha baki la ban len, syakajaka baki tmu, kata syakithain Nongstoin West Khasi Hills District, namar kimdon satya ikikot kisla kibabiang. Utay unong yalam la kentho juru ya kajing trot trekam ka kherdop kenra ne ka infiltration check gate habernihan kaba kajing don ka tega kherdop kam don jing mentoy satya bat penrem ru ya ka sarkar ya kajing bam pen urlong ya kajing dawa ban penyo no ya ka inner line permit kumbala judawa nakalang jongi kiseng ngelayo banbat ya kane ka we ka boss ka bakit ya kinon tribal kibamut late sapo Nongstoin nagre kaseng ngelayo ek information nang tenapo orni nagri khot ke jongi bat ngilai penap shrip ikene ka bos bat ngelayo bat hangte hapo pom umran dari ka persan baje hadin bagilayo bat ngila keli bat ngila tokit ikene khar ki ong bagilai sanong stone bat ka bagi solongo nagre kaseng kalong ba kine ki khar ba kinon tribal ki bawan kim syam ladon wat ka weru ki kot kisla ki babiang kum ka labor license nagre kaseng ki perpau ya kajing susi bana kapor sikapor kajuan ja kum kane hagane riga bait ke jongi nagle ka sangi na fresh top tempat ya kine pelajaj ke bawan boy segane ke stit ke jongi na ba haide si bangta jongi ba kajing jalai jong kine gidon tribal bawan segane ke stit ke jongi kala long sebab pelat bat ni de kerpat ya ka infiltration segit kade ban pek perman ma ba kade ban sek ya kine gidon tribal ke bawan syanesha kariga bait ke jongi bat ladakim la ban sek ya kum kane kanom dun yumur su ban bu ya kadega infrastructure segit ante po berni ni peramjur nagaleng kaseng balane sakmat kiri ban pek perman ha namar kadega jing ima nang banta kariba ka jaj benri ke jongi nagaleng jongi kiseng balang nila judawa sa ka sarkar ban pane ka ILP henry hadu mentakim ai henry ka jing tut jogi degi non tribal sa ka state ka jongi nakasi sa singi iba kanang jelai ni nagalang kaseng ngin sim khia ka bade ban ni ka kambat ya gene gide khar ki manta ni ngin penpai sapo kasnong ka jongki sapo gawati nginom sya bakin late sa tenong stone namar klub ki kot kisla ki babiang nagalang jo kaseng nginom sya hi bakin late dengi ai kublai ya wasi jong kong sning ubala corporate lam ban ni kaseng ban ya sim khia gene ka kambat nagalang jo iru ila ong ba ngin penpai ya kine ki dakhar kublai subun sar ya kajing snok tilang jo pi ban ni kaseng ya ai kublai ya pi bat nang ne sakmat nagalang kaseng la nakalap hakano no skar kan bat kan sabe hi ya kini kita khana mar ngila i segment ya ka jingwon tut jong kini kita khar syagane gari ke beit ke jongi ni sutu ba kadon ai salandat kidon ki kenhun ki ba pha nagi minister lem kumta ngatharai kini khar kinom lai hi manwan sya like mon syagane ke state ke jongi